socijalizam i društvena kritika. Jedna od važnih stvari u borbi za socijalizam jeste karakter i položaj društvene kritike. Nasuprot staljinističkoj i ostalim varijantama etatističko-birokratske politike eliminacije svake društvene kritike, kao unapred neprijateljske, po logici ko nije s nama taj je protiv nas, s jedne, i anarcho-liberalističkoj, oportunističkoj politici žmurenja na antisocijalističku kritiku i kritizerstvo s druge strane, Kardelj u svom delu Beleške o našoj društvenoj kritici daje osnovne smernice sagledavanja mesta i uloge društvene kritike u izgrađivanju samoupravnog socijalističkog društva, upućujući na, pod 1, kritiku kritike. Pod kritikom kritike Kardelj podrazumeva kritiku onakvih vrsta kritike kao što su s jedne strane one dogmatsko-staljinističkog i etatističko-tehnokratskog tipa, iza koje se kriju različiti interesi, od državno-kapitalističkih koncepata društvenih odnosa do nacionalističkog egoizma i njegovih hegemonističkih ambicija, a koje bi da se socijalističko društvo okameni na sistemu reprezentativne države, gde je država otuđeni predstavnik radničke klase, dok su s druge strane to one kritike koje dolaze sa pozicije formalnog liberalizma, a koje u otporu sistemu društvenog samoupravljanja naglašavaju inteligenciju kao kritičku savez društva, nastojeći da zamene radničku klasu snagom državne vlasti, s tom razlikom što se u ovoj varijanti etatističko-birokratski mehanizam dopunjuje monopolom uskih političkih klika u konkurenciji za vlast, ukazujući da ovakve i slične kritike dezorijentišu progresivnu socijalističku akciju. Pod 2. Kritiku birokratizma. U kritici birokratizma Kardelj ukazuje na vrste kritike istog, na štetnost takvih vrsta kritika birokratizma, koje njegove korene traže bilo u subjektivnim osobinama ljudi, uprkos birokratičnosti kao ličnog svojstva pojedinca, bilo u funkcijama samim po sebi, čim im izmiču stvarni koreni istog. Dominantni društveno-ekonomski odnosi, rastavljenosti neposredno proizvođača od odlučivanja uslovima i rezultatima njegovog rada sa ostalim radnim ljudima, a njihova materijalna osnova niski stepen privredne i kulturne razvijenosti koji zahteva dominantnu ulogu države. Govoreći o tome, ukazuje da funkcija jednako može biti instrument udruženih i ravnopravnih proizvođača, kao što može biti oruđe spoljne snage izvan procesa rada, instrument upravljanja ljudima kao na primjer država, i u kontekstu toga recimo da se razvoj društva ne odvija tako što će se aparat radnog procesa smanjivati, nego relativno povećavati, a čemu će osnova biti visoko automatizovana proizvodnja, aparat koji više neće upravljati ljudima nego stvarima. Birokratizam je prema tome zakoniti proizvod društvenih odnosa sve dotle dok socijalističko društvo ne bude sposobno da ostvari uslove u kojima društvene funkcije i njihovi nosioci neće biti predstavnici društva ili radnog čoveka, nego njihov sluga, dok se zasluga jugoslovenskih komunista sastoji u otkrivanju, reafirmaciji puteva i sredstava njegovog savlađivanja. Samoupravljanje. Pod 3. 2 smisla teorije o kritici svega postojećeg i odnos Marksa prema kritici. Razmatrajući ovo pitanje, Kardelj ukazuje na 2 varijante shvatanja kritike svega postojećeg. Jednu koja se tumači kao stalna kritička analiza postignutog s namjerom da se postave novi ciljevi kao stalan kritički odnos prema svemu što koči napredak, što je posebno bilo važno kako u Marksovo vreme, tako je ostalo i važno za uslove borbe za izgradnju socijalizma, što je bilo naglašeno i u programu Saveza komunista Jugoslavije. I drugu, koja znači svođenje kritike na dijalektičku antitezu u praksi, svemu postojećem, odbacivanju razlike između konstruktivne i destruktivne kritike, socijalističke i nesocijalističke kritike, insistiranju na kritici uopšte i slobodi uopšte, na čemu se gradi veštačka teorija o vodećem društvenom konfliktu između kritičara, filozofa i političara, nosilaca političke prakse. Analizirajući Marksov odnos prema sličnim tendencijama unutar kritike u njegovo doba, Marksov pismo Feuerbachu od 11. augusta 1844. godine, upućuje na to da je Marks kritikovao intelektualni elitizam prisutan u Bauerovom literaturnom listu. Ukazujući na to, Kardelj podvlači da svako ima pravo na grešku, pa i društvena kritika, da nepogrešivog arbitra u tom pogledu nema, da niko nema pravo na monopol nad kritikom, kako političke strukture, tako i još manje akademske sfere u vidu platonovske vlade filozofa. Pa prema tome, da kritika ne može da bude samo antiteza, već mora da obuhvati sintezu, kretanje, proces u kojem sutrašnje nastaje u današnjem, postojećem, te da nepravilan odnos prema tome pretvara kritiku u kritiku sutrašnjih i branioca jučerašnjih. Apostrofirajući Marksov odnos prema kritici, upućuje na to da društvena kritika kroz ceo njegov životni i radni vek nije bila sama sebi cilj, niti akcija izvan ili iznad postojećeg, već polazna tačka za nove stvaralačke napore čoveka, a čemu su dokaz brojna dela od kojih je Kapital posebno dragocen. Svemu tome u svrhu naglašava čuvenu 11. tezu o Feuerbachu, prema kojoj su filozofi svet samo različito tumačili,
a radi se o tome da se on izmeni, kao i Marksovu definiciju komunizma iz nemačke ideologije gde stoji da komunizam za nas nije stanje koje treba da bude uspostavljeno, ideal prema kome stvarnost treba da se upravlja. Mi nazivamo komunizmom stvarni pokret koji ukida sadašnje stanje. Uslovi ovog pokreta proizilaze iz sada postojećih pretpostavki, čime se jasno uviđa razlika između Marksovog odnosa prema kritici svega postojećeg i takvih interpretacija iste koje su pledirali i preglediraju na gubljenje svake odgovornosti za socijalističku perspektivu, razlika između dijalektičkog i nihilističkog odnosa prema društvu. Pod 4. Društvenu ulogu kritike. U odnosu kritike prema društvenoj stvarnosti ukazuje na to da društvo nije jednostavna suma subjektivnih volja nego njegovih članova, nego materijalni odnos društvenih snaga, materijalni društveno-ekonomski faktori i međunarodne okolnosti, gde čovjek zavisi od stepena razvoja proizvodnih snaga, odnosno od rezultata koje postigao u podređivanju prirodnih sila svojim potrebama, na nužnost udruživanja proizvođača u dovođenju materije pod svoju zajedničku kontrolu, kao puta izgradnje buduće besklasne društvene zajednice, gde carstvo nužnosti postepeno ustupa mesto istinskom carstvu slobode, gde je parafrazirao Marksov čuveni navod. Pa prema tome, polemišući sa onim mišljenjima prema kojima kritika nema granica i ne podleže kvalitativnoj diferencijaciji, da nije svaka kritika automatski dobra, potrebna i stvaralačka kao što ni svako slikanje nije umetnost, ni svaka izmišljotina nauka, da je svaka vrsta kritike ujedno i politička akcija, pa bilo izrečeno i u profesorskom kabinetu da po svom karakteru može da istupa i kao nosilac društvenog napretka i kao branilac svake vrste zaostalih društvenih odnosa ili pak nosilac direktnih antisocijalističkih tendencija, te da je za socijalizam jednako važno ujedno i borbu protiv one vrste kritike koja dezorijentiše borbu za socijalistički samoupravne odnose. I pod 5. Odnos kritike i humane odgovornosti i odnos kritike prema praksi. Pri odnosu kritike i humane odgovornosti Kardej naglašava, iako je istina da samo na osnovi subjektivne ocene i nezavisno društvene prakse koja proverava i potvrđuje istinitost čovekove ocene, niti jedna društvena organizacija, a kamoli pojedinac, ne mogu biti objektivni arbitri u pitanjima istine. Isto tako je istina da svako nosi svoj deo odgovornosti prema drugom čoveku, prema konkretnim uslovima njegovog života, kao i prema društvu u kome se ta njegova sudbina stvara. Kao primjer navodeći naučnika Stevensa koji je poslušao kritiku Bavarske akademije nauka koja je tvrdila da je brzina od nekoliko desetina kilometara na čas navodno opasna po čovekov život, nikada ne bi sagradio lokomotivu, da Stevensonov stvaralački akt nije bio samo korak napred u razvoju tehnike, nego ujedno kritika takvih kritika koje su dolazile sa akademije. Kardej istupa protiv filozofije čistih rukava koja se krije iza verbalističkog tumačenja pojmova i formula, čime se ista zanemaruje da se radi o realnim odnosima i borbi društvenih snaga. Pa prema datom humana odgovornost prema najprogresivnijem interesu radničke klase, obavezuje jednako i nosioce društvene prakse, odgovornih funkcija upravljanja, kao i nosioce društvene kritike i nosioce otpora toj kritici, a takođe zahteva kritiku kako neodgovornog gušenja kritike oslanjenog na snagu državne vlasti, tako i kritiku one vrste kritike koja izbegava humanu odgovornost, koja polazi sa pozicije političke mržnje, prikaške ili lične trke za vlašću, demagogije, reakcionalnih društvenih snaga i sl. U skladu s tim, dijalektički postavljajući odnos između kritike i prakse i kritike one teorije koje bi da društvo podele po liniji filozofi, kritičari i monopolisti društvene kritike i političari, praktičari, nosioci vlasti bez prava na kritiku, jer bi tobože njihova kritika značila gušenje kritike uopšte, dok su po toj podeli ljudi u samom radnom procesu primitivna komuna, masa koja ima da sledi filozofsku političku elitu. Tu ukazuje na praksu, život kao jedinog realnog sudiju koji potvrđuje ili odbacuje ne samo određene vladajuće idejne i političke dogme, nego i njihove kritike, da od subjektivne sposobnosti svesnih socijalističkih snaga zavisi hoće li praksa reagovati na određenu kritiku ili će pobediti antidemokratski konzervativizam ili pseudoliberalistička fraza, te da je kritika jedno, a ne jedino oružje društvenog napretka.